أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bütün alemlerini yoktan var kılıp terbiyelep, nimetlendirip duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga cın köngüllerimizden eytken hamd sanalarımız, maktavlarımız bulup tursaydı. Seyyikli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız girişip tursaydı. Muhterem, aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala her barçalarımızga da hayırlı, faydalı ömürler verseydi. Faydalı ilimler alıp, şuşa ilimlerimizni kullanıp, amelde kullanıp, Allah Subhanahu ve Teala'nın kuşkanların ütep, tıyganlarından tıyılıp yaşayular nasip olsaydı. Allah Subhanahu ve Teala ite وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Bu ayet Kur'an'da Fetih suresi var. Şu surenin 7. ayeti. Allah Teala ite bizge müracaat etip وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Jirdeki hem köklerdeki bütün nerse Allah Teala'nın gaskeridir. Yani Allah Teala'nın armiyası jirde de hem kökte de. Bütün nerse Allah Teala'ga buysuna. Allah Teala'nın gaskerleri şunun kadar köp, onlarının igiçigi yok. Allah Subhanahu ve Teala ite ikinci surede وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ Senin Rabbinin de gaskerlerinin köpme ikenliğin, nindi ikenliklerin Allah Teala üzerine biledi. Allah Teala'nın gaskerleri arasından meselen cil, su, jir titrev, yağmur yağığı, tundırığı, böceklerinin kilüğü, hem şuşu igiçigi bulmagan gaskerler arasında küzge körünmey turgan Allah Teala'nın gaskerleri de var. Mene şuşu gasker, küzge körünmey turgan gaskerini cemaat biz üzübüz bugünkü günde şahit bulduk. Şuşu küzge körünmey turgan gasker bütün dünyanı tizlendirdi. Allah Subhanahu ve Teala tavuş çıkarmadı, jil jibermedi, buranlar çıkarmadı, tundırmadı, jir titretmedi, tsunamiler jibermedi. Lakin tınıçkına Allah Subhanahu ve Teala üzerinin gaskerin jiberdi. İn köp iske alına tırgan eyber bugünkü günde şuşu virusunun ismi koronavirus. Allah Subhanahu ve Teala'nın şuşu küzge körünmey turgan gaskeri kişilerinin köngüline şım saldı. Köngülge kire turgan şım, korku, burçular şulay ok Allah Teala'nın gaskeri bulup tura. Şuna göre cemaat biz edem balaları, mümin, müslümanlar şuşu gaskerinin hocasına yalvarıp şuşu gaskerlerge emir itüçü Allah Teala'ga müracaat eterge tiyişlibiz.
Ey Rabbimiz, безне шушы хәсрәтләрдән, шушы кайгылардан, шушы борчулардан, шушы мәшәкатьләрдән үзең арала дип. Үзегез күреп торасыз, җәмәгать. Шушы гаскәр белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне уятырга тырыша. Ләкин адәм балаларының күбесе моның гыйбрәт икәнлеген аңламыйлар. Адәм балаларының күңелләрендә шушы борчу дигән әйбер бар. Борчылу дигән, киләчәктән борчылу. Миңа эләкмәс микән? Мин чирләмәм микән? Киләчәк нинди булыр икән дип курку бар. Аллаһ Тәгалә шушы куркуны адәм балаларының күңелләренә салды. Җәмәгать, минем сезгә бүген әйтәсем килә, шушы борчулардан ничек котылырга? Шушы кайгылардан ничек котылырга? Монарга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе юл күрсәткән. Кешенең күңеленә, җәмәгать, әгәр дә курку керсә, борчылу керсә, аны ишекне ачып яки тәрәзәне ачып куып чыгарып җибәреп булмый. Аның үзенең юллары бар. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлларын безгә өйрәтә. Бер хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мен лазимал истигфар. Мен лазимал истигфар." Әгәр дә берәү Аллаһ Тәгаләдән гафу сораса, гөнаһлары өчен гафу сораса, "Астагфируллаһа ва атубу илейхи" дип, һәм шушы истигфарны күп кылса ул кешегә Аллаһ Тәгалә тарлыктан, авырлыктан чыгарга юлны күрсәтер ди. Жаалаллаһу мин кулли хаммин фараджа. Аны кайгыларыннан, борчуларыннан коткарыр ди. Җәмәгать, кешенең иң зур байлыгы күңеленең тынычлыгы. Күңел тынычлыгы кешенең иң зур байлык санала. Менә шушы борчу керсә, кешенең ашаган аш, эчкәне су булмый. Юннап йоклый алмый. Башыннан кайгысы китми чөнки. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям борчулардан коткарыр өчен, адәм баласы борчулардан котылсын өчен, аларга һәр вакытта истигфар кылырга куша. Истигфар ул астагфируллаһ дип әйтү. Ягъни мәгънәсе Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйм дигәнне аңлата. Әгәр дә адәм баласы лазима ал-истигфар, ягъни истигфарга ябышса, гел истигфар кылса Аллаһ Тәгаләдән, астагфируллаһа ва атубу илейхи, Аллаһка тәүбә кылам, истигфар кылам, гөнаһларым өчен гафу сорыйм дип әйтеп, гөнаһларын искә төшереп, Аллаһ Тәгаләдән сораса, Аллаһ Тәгалә анарга авырлыктан чыгарга юлны күрсәтә. Аның борчуларыннан коткарады, кайгыларыннан, борчуларыннан күңелен борчып тора торган әйберләрдән коткарады. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм җәмәгать игътибар итәргә кирәк. Үзе дә исәпләмәгән урыннан Аллаһ Тәгалә шушы бәндәсенә ризыгын бирә ди. Үзе исәпләмәгән урыннан адәм баласы хәтта уйламый да аның турында. Ләкин Аллаһ Тәгалә ул көтмәгән җирдән, адәм баласы көтмәгән җирдән анарга ризыгын китереп бирә. Адәм баласы көтми. Сәбәбе нәрсә? Сәбәбе истигфар, җәмәгать. Бу хадисне имам Абу Дауд китерә. Хадис, җәмәгать, дөрес хадис. Бер вакытны Хасан әл-Басри дигән табигиннарның иң олысына,
бик зур галим янына 3 кеше килә. Шушы кешеләрнең берсе җәмәгать корылыктан зарланган. Корылык, яңгыр яумаган. Шушы корылыктан, шушы мәшәкатьтән чыгу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк икән дип, шушы зур олуг имамга мөрәҗәгать иткәч, Хасан әл-Басри әйтә: "Истагфириллаһ" ди. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорады. Киңәшен бирә. Бу кеше чыгып китә, икенче кеше керә, икенче кеше әйтә: "Мин фәкыйр" ди. Ягъни минем байлыгым юк ди. Ярлылыктан зарлана. Шушы фәкыйрлектән чыгуның юлы нинди дип сорагач, Хасан әл-Басри анарга шулай ук "Истагфириллаһ" дигән. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорады дип әйткән. Өченче кеше кергәннән соң: "Эй имам, менә без күпме гаиләм белән яшибез, балаларыбыз юк. Нишләргә? Аллаһ Тәгалә безгә бала бирсен өчен" дигәч, Хасан әл-Басри әйтә: "Истагфириллаһ" ди. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорады. Шуңа күрә җәмәгать, бу безнең кай вакытта, гаҗәпләнгән вакытта "Астагфируллаһ" дип әйтүебез бәлки Аллаһдан гафу сорау булмас. Ләкин Аллаһ Тәгаләдән biz эшләгән гөнаһларыбыз өчен "Астагфируллаһ" дип әйтеп, чын күңелебездән Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешлебез. Хасан әл-Басри янына килеп, шушы 3 кешенең 3 соравына бер үк төрле җавап биргәнлеген ишеткән кешеләр анардан сорыйлар. Ни өчен шушы 3 кешенең 3 төрле мәшәкате, 3 төрле проблемасы бар? Ни өчен җавап аларга бер үк төрле дигән сорау бирәләр Хасан әл-Басрига? Хасан әл-Басри рахимахуллаһ: "Мин ди үзлегемнән ди бер сүз дә әйтмәдем" ди. Үзлегемнән бер сүз дә әйтмәдем. Мин Нух сүрәсеннән ди Нух пәйгамбәр әйткән сүзләрне генә китереп, аларга җавап бирдем ди. Бу җәмәгать Нух пәйгамбәр әйткән сүз булса да, ул Аллаһ Тәгаләнең әйткән сүзләре санала. Нух галәйһиссәлам халкын 950 ел буе дингә өндәгән. Ләкин бик аз гына кеше иман китерә. Уйлап карагыз, 950 ел буе вага сөйләгән. Чыннан да бик каты туйган. Һәм шуннан соң ул әйткән, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп: "Ва култу лахум истагфиру раббакум иннаху кана гаффара." Мин аларга әйттем ди. Ягъни халыкка әйттем: "Гафу сорагыз Аллаһ Тәгаләдән. Гөнаһларыгыздан тәүбә итегез." Ул гафу итүче, Гаффар дип әйттем ди. Гаффар Аллаһ Тәгаләнең исеме. Ул гөнаһларны гафу итүче. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләдән гафу сорасагыз, Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләр? Юрсилис самаа алейкум мидрара. Ул вакытта җәмәгать нәтиҗәсе, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорауның нәтиҗәсе, ләкин җәмәгать чын күңелебездән. Телебез белән генә "Астагфируллаһ" дип әйтеп түгел. Әгәр дә бер бәндә Аллаһ Тәгаләдән чын күңеленнән гафу сораса, ул бәндәгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юрсилис самаа алейкум мидрара." Мул иттереп, сезгә күкләрне шифалы яңгырлар белән җибәрер һәм сезнең җирләрегезне сугарыр. Бу җәмәгать беренче килгән кешенең соравына җавап. Аллаһ Тәгалә яңгырларны җибәрүче. Корылыктан зарланды. Корылыкны бетерер өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә адәм балаларыннан тәүбә, истигфар көтә. Юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидикум би амвалин
Sizge mal bilen yerden birir. Velillahi hazainus semawati vel ard velakinnel munafiqina la ya'lemun. Allah subhanahu ve taala ite jirdagi hem köktegi bütün baylık Allah Teala'nınkidir. Lakin münafıklar içki yaktan Allah'a ışanmay turgan kişiler bunu bilmilerdi. Bu cevap cemaat malını birer eğer de tövbe istiğfar kılsagız dep aytda turgan ayet şoşa cevap fakirlikten yarlılıktan üçün üç koyulgap gına yaşay turgan kişilerge cevap istagfirillah Allah Teala'dan gafur sora. Nuh aleyhisselam'nın tili bilen Allah Teala cevap bere. Yursilis semaa aleykum midrara sizge mul ittirip yağmurlarını yağdırır kırılıktan zarlangan kişige. İkincisi ve yumdidukum bi amwalin sizge mal verir fakirlikten zarlangan kişige. Bi amwalin balalar yok dep zarlandı üçüncü kişi Hasan el-Basri aytdı. İstagfirillah Allah'dan gafur sora. Allah Rabbimiz aytdı. Ve yumdidukum bi amwalin ve banin hem sizge balalar verir dep aytdı di. Cemaat Edem balalarının hataları, günahları orkasında Allah Teala'dan kile turgan rizık da kisile. Kaygılar, hasretler, meşakkatler kile. Kişinin köngüline şum kire. Burçular kire. Hem kileçege için korka başlıyor. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men lazimel istiğfara ja'alallahu lehu min kulli hemmin faraja. Eğer de birev Allah Teala'ga istiğfar kılıda dayımçılık görsetse her vakitte Allah'dan gafur sırap tursa Allah Teala onun burçuların bitirirdi. Burçuların, kaygıların, meşakkatlerin bitirirdi. Çünkü kaygılar, hasretler, meşakkatler kişinin köngüline kire turgan, gözge görünmey turgan Allah Teala'nın gaskeri. Şuna göre cemaat şuşu vagazimning, nasihatimning ahırında tagın bir qat sizge, üzüme eng birinchi chiratda tövbe istiğfardan arınmasqa kerek ekenligine basım yasamakçı bolam. Her vakitte tövbelerimizni, istiğfarlarimizni kılayık cemaat. Tövbe kılayık. Çünkü Edem balası günahlı. Kullu ibnu Adem hatta ve hayrul hatta'in et-tevvabun dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir Edem balası hatalı, günahsız tügel. Şuşu en hayırlı hatalanıcılar alar cemaat tövbe kılatırgan, tövbe istiğfar kılatırganları dedi. Siyikli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat şunun için eğer de bizni Allah Teala türlü dünyanın biz yaratmay turgan, biz kütmay turgan kaygılardan, hasretlerden, meşakkatlerden, burçulardan qutqarsın deysek, tövbe istiğfar bilen yaşarga tiyişlibiz. Hem bunun sebebi günahlar arkasında hem şuşu belelerinin, meşakkatlerinin kitu sebebi tövbe istiğfar kılılarımızda. Allah subhanahu ve taala her barçalarımızga da günahlarımız için Allah Teala'dan gafur sırap yaşaularını nasip etseydi. Allah Teala illerimizge, günlerimizge hayırlı eminlikler, tınışlıklar nasip kılsaydı. Gailelerimizge tatuluk, balalarımızga baxit, tevfik, hidayet, ölgenlerimizden, bizden dua emet etip yatuşu eti enelerimizden, ebi babaylarımızdan, mümin mümine, muslim muslime kardeşlerimizden Allah subhanahu ve teala razı bulup ruhların şad kılsaydı. Kıyamet günlerinde Allah subhanahu ve teala her barçalarımızga da özü va'de etken Firdevs cennetlerine erişip
мәңгегә калуларны насип кылса иде. Валхамдулиллаһи раббил аламин.